Pozdrav, moje ime je Bruno Vrančić. Ja sam napravio jednu igru koja se zove Simple Maze Game. Ja kad animiram neke stvari i radim igre preko PowerPointa, a rijetko preko Flasha. Ali nisam niko stavio na internet osim treći dio mog Simple Maze Game-a. Ja sam se bavio kompjuterom još kad sam bio dijete. Prije me zanimalo programiranje i onda sam gledao preko YouTube-a i naučio sve što mi treba i sad možete malo pogledati moju igru, ali demo verziju. Evo vidite, ako izađete gotove. Dodao sam i hard mode feature. I naravno možete varati u igri, ali bolje ne. Znači ja obožavam i ja volim programirati, samo što traje vrlo dugo. Imam i strancu koju ću isto pokazati. Simple Maze Game, this website is not quite done yet. To znači nije još gotovo. Evo vidite, name, email address, message, možete mi slati e-mailove, Candy Development i ovo je Frequently Asked Questions, ovo su pitanja neka. Znači koliko dugo traja napravljene igre, 1 dana ukupno. Zašto su mi igre teške? Pa zato jer želim da se puno njih potrudi oko igrica. Hoće biti neke nove stvari u novoj igri, da hoće i sve možete sami pročitati. Simple Maze Game je jednostavni labirint gdje ne smijete da izađete izvan one linije gdje vam je miš. Dodat ću u sljedećim levelima da nema varanja, što sam vidio je moguće, da zapravo je vrijeme točno zato što se izgliča nakon nekoliko puta igranja i tako dalje. Ja vas sve pozdravljam. Oni koji žele naučiti programiranje nek samo provjere na YouTube to i to je to. Moje ime je Bruno Vrančić i doviđenja.